So saya cakap dengan isteri saya lah, saya nak macam step down, macam do part time, tapi saya takut nanti macam kalau saya tak full time tak ada kerja. Ya, betul. Station boleh kata, oh not full time lah, don't give you job lah. Kenapa tak terus jadi kontraktor betul? Gila. Sengit semua orang Dia tu berlakon bukan bawa kontraktor. Rumah collapse. Aku boleh buat kecil punya model. So aku takut tau. Okay. Habis isteri saya pun dulu bila dia kecil kan, dia pun miskin. Okay. So dia kata kita dua dulu kan miskin. Kalau kita balik HDB satu room pun tak apa. So anak kedua tu boy, dia tanya apa sacrifices saya nak buat. So dulu kan bila kita buat holiday, semua fly business class. So anak laki saya kata, tapi Pak, kalau awak selalu dengan kita, awak buat part time lah. Yelah. Tak apa. Okay. Tak kisah. Apa pentingnya business class? Family lagi penting.